Let's go to the Lord in prayer. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for delivering us from day to day. Thank you for Proverbs 3, 5, and 6. When you said, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. I know that all of us significantly and especially individually, Lord, we have seen how you have intervened and providentially worked in our lives and in our families and in our situations. Even behind the trials, you are there working. Tilikudan, dagiti panubok, tilikudan, dagiti pagsenaayan, at daka po Diyos nga mangkon control, kada da plano madapanggep mo nga nasaya at hamoy palubos nga madano iti tugatog iti success nga wamalat naglabasan mi nga panubok muno nakasuutan iti pambati mi. Thank you, Lord, for this message tonight that we're about to hear. In Jesus' name we pray. Amen. Proverbs chapter 16, verse number 20. The Bible says, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. About 2 weeks ago, in one of my morning devotions, I prayed and I said, Lord, as I read the book of Proverbs today, give me a verse that would remind me to live wisely and tactfully. And kasi apo ko na, nagdakkel ti stewardship ng patalik mo kanya, nagdakkel nga responsibilidad, nagado nga parikot ti masapol nga solbaran, nagado nga tattao ti kasapulan nga makaunselan. So if there is anything that I would ask from you now, I would ask not for strength, not for health, not for material things, but I would ask for wisdom. So habang abasbasad, deti kakabsat, I arrive into this verse. I have read the book of Proverbs more than 10 times. Gaputa man nga bulan ti makatawon eh. That every month I would read the book of Proverbs. Kat for the many times, repeated times, I've been reading the book of Proverbs for the very first time. Na dating a verse, kat sabali ti naging impact na kanya. The Bible says, he that handleth a matter wisely shall find good. I said, Lord, I want good things in my life. I want my life to end good. I want my life to show good. I want my life na lahat ng result is good. And then the Bible says, whoso trusteth in the Lord, happy is he. There are two wonderful ingredients of life that we can find in this verse. Good and happy. Nasayaat ken pakaragsakan. Adut tao kakabsat nga mabalin adut good things ti biag da nga maawan happiness da. Adut tao nga the happiness da ngem hamot nga good dagiti paspasama kuno dagiti sitwasyon iti panagbiag. So only two things serve as key to find good and happy life. They are wisdom and faith. The combination of both makes a good and happy life. Combination kakabsat, wisdom and faith. Babaan ti wisdom and faith, we obtain favor with God and man. Now, what is wisdom? Kasi dati faith kakabsat kat mabalin nga some other time tayo nga i-discuss because ti mabalin nga kanyak kat itang aldaw I was sharing with Pastor Charwin about my experience today. May panggap ti Proverbs 3, 5, and 6 naka-amazing ti intervention ti Apo Absat. Literally. Meron akong bibilhin mga kapatid and I was sharing it to them. Ket kasi nga di dyan napasamak. Na-close deal ko di dyan nga katanga ko nga may isang abanag. Ket idi na-close deal ko sakak lang narlagip kakabsat di dyan Proverbs 3, 5, and 6. Now, usually, before I jump into something, before I would close a deal, before I would finish a transaction and count and consider it done, I will pray about it. Kunapno ka, Lord, ikaman kumangking ka dito nga transaction, ikaman kumangking ka dito nga banag, ikaman kumangking ka apo dito nga plano, dito nga panggep. That is what I usually do. But, surprisingly, last night,
ginamit ko lang yung aking sariling way, yung aking mind to assess. Diba? In-assess ko lang, mayat deto, mayat deto, mayat deto. So I closed the deal. Kat ko na, okay, I will pay it in the morning. Bayadak itong nubigat. Idinalpas ko nga na i-close the deal ng kakabsat na lagip ko. Apo ko na, kas lang itak lang nga malagip nga ikararag deto, dapat itay sakbay ko mga in-close deal ko. Inkararag ko ngay muna king God. Jack inkararag deto, Lord. So, based on Proverbs 3, 5, and 6, nagpakawanak ti Apo ko na, Lord, I'm sorry. Kat uray kadihan ka nga inyo na nga in-consider wano inyo man dahiti Apo nga gatangak nga banag. I'm so sorry, Lord. Ngam pang nga asim ta ag-intervene ka. Kasi, nagkebaak kagabsat ka dayjay. Amom detat na pintas dapat nga surusuruan tayo. Once nga daham mo na tungpal nga sa uti Apo, keba ko madya puso. Kasi, amom latat pagturungan tabiyag mo no hanga di sa uti Apo ti tinungpal mo, di ba? So nagkebaak kayat ko nga dete umurong eh. Gusto ko nang umurong kasi I started wrong eh. Mali talaga. Gusto kong umurong pero nagrigat mo, di ba? Nag-close deal kay Jay Tao. Dete ka ba ipanggap ti pa nagbike ka kabsat? Tapno, ano ka ta DJ? Deal ni Pastor kung kunayo. About di pa nagbabike. Kat itatan, di nag-close deal kami nga kastan. Kat kayat ko ti umurong. Ngayon, syempre, nalpasan ti saritaan. So, usapan ay usapan. Pero kung Lord, ala, uri ka dihan ko naisigsig ti Proverbs 3:5 nga sakbay ko mga min nga in-close deal ko eh. Di kat inyo man ko ngay muna king kasi inusar mo lang, laing mo nga nagpanunod. So anyway, ag-intervene ka di Apo ko na. So umuyo ka, sa kaskas daaw. Te bigatan, karatex, DJ pagkatawon. Kunana, ana, boss, na-send mo te bayadan kung kunana. No, di ka makauray kat haan latang arudin kung nagkingkwana. Kagabsat. Ay, ang arud, boss, kastoy. Amoy kabsat, amazing. For the last minute, isut nagbaliw di panunot na kat kunana. Kastoy, adot ibagbaga ng rason ng kakabsat kat kunat Lord. No naintakwan kakabsat, palka ako matsarita nga kunat. Dete, ada pagkabalasubas, di ba? Nalpasta nga nagsaritan, apeng umurong ka, nagtulagtan, kastoy. No naintakwan, ngem gaputa nakita nga ima ti Apo di jay. Intervention ti Apo. Kat kunak, apay pelang agsaw at iti karnal. Samantalang kat ima ti Apo. Kala ni Joseph, di ba? Kaya na ko mga palkaan, di jay kakapsat, nang amuna nga way ti Apo di jay eh. Isungahan na pinatulan ida. Amuyo ti good thing ijay kakapsat. Pero may pinagsorosori na jay tao. Ngam kanyak, okay. Kasi nalag-anan nga na nagtuloy di jay nga transaksyon. Kasi amok na napagayatan ti Apo, hanan acknowledge si Proverbs 3, 5, and 6, di biyak ko kadijay nga punto eh. Mali talaga. So, to cut the story short, agsorosori ko na. Kastingarod ko na. Dinggam, ada kayat ko i-share. Winitness ak kakabsat. In message ko king kuana DJ soul winning. In message ko di verses. Kadidi ko na king kuanan, kahit mong awatan ni Apo Jesus nga kas mangisalakan mo. Wong boss ko na tinawagan ron. Kumusta? Sorry boss, kastoy. Importante, the reason ti Apo nga DJ tinagbali nga rason na nga nakasarita ka. In lead ko ti prayer ka sa imawat ti Apo. Iso nga, dakkel nga banag deti, whoso trusteth in the Lord, happy is he. Dakkel nga banag ngagtalit ka ti Apo, hangka lang aglin on your own understanding. Kakabsat, ibagag ka na kayo. Very real, very special deti Proverbs 3, 5, and 6 kanyak itangal daw. Iso nga, lean not unto thine own. Uri kasanok kalaing tayo, no di mo inraman ti Apo, awam mo tumakita di intervention na hantong agbalin nga naragsak ti biyag mo. So the secret to a happy life is faith in the Lord. And the secret to find the good things in life is wisdom. So some other time tayo nga i-discuss may panggap dito faith, di pa nagtalik ti Apo. Tonight, let us discuss about wisdom. So, what is wisdom? Wisdom is the ability to make right judgments based on knowledge and the fear of God. Deta kakabsat ti wisdom. Let me repeat again, or let me repeat to read. Wisdom is the ability to make right judgments. DJ kapasidad mo nga mangedeng,
nga mga dengken mang desisyon kadagiti banag based on knowledge. Based kadije adaking kan nga knowledge. Kaso nga, importante kakabsat nga again tayo nga again iti knowledge kun information because we cannot apply wisdom without knowledge. The simple definition of wisdom ket anate ko na tayo, the application of knowledge. So anang nga ti knowledge nga i-apply mo nga mga deng iti desisyon no awam mo ti information nga dagan ka. Iso nga when we get into something, let us study it first, let us pray fearfully, study. Hala nga basta datayo lang ti mga adal. Si kakararag tay dapat nga mangadal dagiti sitwasyon, iraman tay ti Apo. Kadayjay panang assess tayo, panang evaluate tayo, dagiti desisyon tayo, dagiti panggap tayo, plan-plano, ken dagiti panggedeng tayo ti panagbiag. Nga hala nga knowledge but also the fear of God. Nga da pa nagbuteng mo kini Apo Dios. Sa bali dagiti tattao kakabsat nga awan pa nagbuteng na kini Apo Dios, they are ungodly. They don't consider the Bible, they don't consider biblical principles, and they don't consider awan ti makuna nga Christian testimony kadakwada. Awan ti makuna nga stewardship, awan ti makuna nga holiness, purity, awan di gijay basta ti concern dagat basta ma-please ko ti sarili, yun okay na ako. But for us, the fear of God. What else is wisdom? It enables us to handle matters with prudence and justice. Tulungan na tayo kakabsat nga mang-handle, manggamulo kadigiti amin nga banag iti biag nga napnuan tayo iti kinamanag parbeng, kinamanakem, ken kastamot iti kina DJ nasayat nga panang timbang justice. Tama nga panang timbang tayo kakabsat, panang way tayo dagiti sitwasyon. Ti maysa nga dakkel nga iwasan tayo ti panagbiag kadje impulsiveness. Ti kana sa unti impulsive kakabsat, han nagaputa the available nga resources mo ket go tayo latta nga go. Masampol nga digito i-exercise tayo, ti kanay nga ibagbaga ni Pastor Jung kanya ket han nagaputa adda, tira ka nga tira ko na laglagi pem. Every penny is a stewardship from the Lord. Amin nga banag nga daging ka, no mampay ibagam nga kukwam, ngam kukwalat ta iti Apo kakabsat, ta God is the owner and we are stewards. Isu nga sapay ta dayti nga message, ket mangted kada tayo kakabsat, iti mas pay nga na anak kaso naregregta nga panagbiag, nga timang paregta kada tayo, ket dayjay kinamanakem nga panagpanunot. Isumat lang ako na di Proverbs chapter 16, verse number 16. It says, in Proverbs chapter 16, how much better is it to get wisdom than gold? Nasaysaya at kano nga amang kakabsat, iti maagdaan ti kinasirib, ngem ti makasarak, iti balitok. Wow! Paunay ka detan kakabsat nga panang magnify ti Bible ti wisdom. Bible na yan ha. Hanga digiti taot nang ibaga detan, o diket ni Apo Diyos ti nang ibaga. Ket kunana nga nasaysaya at iti makaala iti wisdom ngem iti magagunod iti balitok. Isu nga kakabsat, deta ko ma iti desiran tayo nga kang kanayon ti Apo. Wisdom nga gapu nga Apo Dios. And to get understanding rather to be chosen than silver. May met kano kang amang kakabsat. DJ understanding di pa nakaawat ngem digiti choice silver, digiti talaga nga napili ken nakita tinasayat nga klase na kakabsat. So let me ask you tonight, do you have the wisdom of the Lord? Do you have God's wisdom in your life? Do you have wisdom to lead your family? Do you have the wisdom to raise your children? Do you have the wisdom to manage the affairs of your life? Kadakay ngagbasbasa, do you have the wisdom on how to succeed and excel as a student? Do you have the wisdom to reach out to unbelievers? Agda ka di kada tayo kakabsat, dahiting nga wisdom. So, dito study ta itang Arabi kakabsat, kat isentrok iti maysa nga sa ludsod. Because all of us want to have wisdom. But the question tonight that I'm going to discuss for the next 30 minutes is this question: how can we have wisdom? How can we have wisdom?
Kasano tayo nga maddaan kakabsat iti wisdom. I do not claim that I know it all. But I can tell you, brothers and sisters in the Lord, nga dito sa utiapo, kat iso ti source ko kakabsat. Iso iti share ko kadaga itang arabi on how we as Christians, as believers, as Baptists, can live in wisdom. Kasano tayo nga maddaan ti wisdom. So sabi ko matadinggan nyo kat ipangag yung kakabsat, kat maging blessing kada kayo dito nga message itang arabi. So there are 5 points that I could share with you tonight. 5 ba ito? Actually 8 nagadugaya. 8. So I'm not sure if I could finish it tonight, but we will finish. We will end kung saan tayo matatapos hanggang maybe 7:45 tonight. So listen carefully as I share to you the Word of God on how we can have wisdom. Number one, we must ask it from God. We must ask it from God. If you have it, you don't need to ask it. But if you acknowledge that you don't have it, and you need it, and you want it, then ask it from God. The Bible says in Matthew 7:7, ask and it shall be given you. So no dawatom ti Apo itad na. In James chapter 1 verse number 5, James chapter 1 verse 5, the Bible says, if any of you lack wisdom. So brethren, it is important for us to admit, to acknowledge in ourselves, humbly before God, nga kuna tayo, Lord, I do not have the wisdom necessary to guide the affairs of my life. Panginoon, kulang o kaya wala sa akin ang sapat na karunungan upang aking pangunahan ang lahat ng mga affairs ng aking buhay. And by the way, one foolish decision can cost you a lot. Remember that. One foolish decision can cost you a lot. May nga kinamaag, uno wrong move nga inaramid mo kakabsat can cost you a lot. It can delay some things. It can forfeit some things. It can cost you a lot of stress and pressure in life. Iso nga, amok nga amin tayo kakabsat, nakaranas iti failures iti panagbiag. But I pray that we will not continue to fail in the same way, but that we can learn and grow up and mature and become wise Christians, wise people of God. So remember that. One foolish decision can cost a lot. Sabi nga ng Bible sa Ecclesiastes, at tumatak sa akin nun. Kuna nga kasta, ti kanumay sa nga foolishness kakabsat, ket kaslamay sa nga insekto, nga dimapo ijay bote iti bangbanglo. Umanay nga mangbangles di angot ng kakabsat. You can just imagine in your life, when we make one foolish decision, it could be enough to shut us down. Iso nga kakabsat, as God's people, very crucial, kan very vital, nga i-consider tayo di panagbiag tayo. Kat daytoy ti maysa nga primary nga dawatan tayo ti Apo. Not only we pray, God, increase my faith, but we should pray, Lord, give me wisdom. We all know that Solomon asked this from the Lord, and that made him an exceptionally great and excellent king. Nakalalaing kakabsat ni Solomon. Amo tayo di story nga di Queen of Sheba, who was curious about his wisdom, went to visit him, kat by merely looking at how he organized, luka, jela pa nang organize nan kakabsat, day jay lamisaan da nga mangan. Day jay pa nakakita na ti urnos iti army. Day jay pa nakakita na ti ayos kakabsat ti addadjay. Kat kuna nga kasta, the half has not been told. Nang kunti maipanggap king ka, King Solomon, ngem sabali day jay na imatangak nga actual nga nakita ken nangagaken ka, the half has not been told. Iso nga grabe jay wisdom nga daki ni Solomon kakabsat. Kat sabi ko mata day jay iti may isa nga pag-reflect kanta itang arabi. Life is too short. Life is too short.
Iso nga kunani di Bible, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ti personal insight ko kaday nga verse kakabsat, kat saan laan nga DJ length and duration of your life. Personality insight ko kaday nga verse, and I hope it can minister to you. Kat DJ stages ti panagbiag. For example, dati stage nga babasit pa'y digiti anak ko will not last forever. Iso nga manulang nga years, manulang nga days. Dati makita nga babasit digiti anak ko. Manulang nga days kakabsat nga kasla kumakadaga idata, young career. After 20 years, you are no more young career. Ha? After 20 years kakabsat, 50 years old tayo. 55, 45. So, isunto lang ti panangisurok kada kayo, digiti nga bamba nagkakabsat, hanggat nga nala daw ton, samantalang ada tiyempok ita. So, I need to know what I need to do now that I can never do it later, because if I don't do it now, and I suppose I will do it later, I will surely regret it that I did not do it. Iso nga ti personal insight kanya, DJ teach us to number our days, kathan nga DJ whole duration of your life, but every stage of your life. Kanya kausap, maminsanak lang ag 30s tuno 40s sabalin to nga maturity tadagan niya kon. And I am not sure if by the age of 40, I can influence the teenagers. So ita nga mabaling ko pela nga ma-influensyan ida, because asidag DJ tawong ko kadakwada, ipagpakita ti Apo nga gundawayat, iso nga dadok-tok tayo. Because I am not sure if I will still have the personality and the stature to influence the teenagers. But this one thing I know, deti generation ko kakabsat, and you are my generation in the church, da kayo ti mabaling ko nga ma-influensyan ti na Diyosan, kan maidalan ti panakipagpag na kini Apo Jesucristo. So again, DJ verse nga teach us to number our days. For me, as an insight, is not just the whole duration of your life on earth, but the stages of your life. Maminsan ka lang nga dumalan ka detang stage. Make the most out of it, so that you will never regret it later on. Make the most out of every stage of your life. Iso nga ti dawatom ti Apo ko nam, Lord, tulungan nak nga makitak digiti rebeng nga aramideg ita. Because you never know. Baka digiti nga isuro ti Apo king kagat preparation for the next stage. Ket no na mismo DJ nga dapat aramidem nga panag-prepare, kadayta nga edad mo kakabsat, dumanong ka ti next stage ti panagbiag, dim na isaganaan, digijay nga sangwem iti next stage ti panagbiag mo. So you need to ask from God. Kaya salamat sa Panginoon na hindi talaga siya na ipaidam nga talaga kakabsat. Kat kung Lord, aglalo ka deti nagpandemic, Apo nagpandemic, kasanong ag-ministry, madlo ko idi kakabsat, mariknak ko Apo, na umay ti tao ti kapilya, ag live stream kami, kasla feeling ko kakabsat kat dede, na umanay kakabsat di ag preach sakta pulpit nga buy-buyangan daklang. There must be an interaction with God's people. Iso nga ko Lord, show me, what should I do? And so, nangrugi tayo kakabsat, kadeto'y doc talk for the teenagers. Nangrugi tayo kadeto'y single career and young adult. Tapnon di kas nagat at the interaction, kat maministeran tayo kakabsat. So, no ti Apo, saan nga napaidam nga mangted kanyak ti wisdom? Kastamot isuna kada tayo nga sangapada. The Lord, mga kapatid, will not deprive us because ti Apo kayat na tayo nga ikan itisirib. So we must ask it from God. Number 2, how can we have wisdom? Listen and meditate on His Word. Listen and meditate on His Word. We need to listen. Kasapulan tayo kakabsat, iti dumngeg, iti sao, iti Apo. Hanlang nga mang dumngeg, no di kat i-meditate. Ano ka na sa unti i-meditate? Masapol nga every time ngagbasa ka ti Bible, every time ngagdingeg ka ti preaching, at dapat iti new realization mo ti panagbiag. Sayang deti session nga kaslay ti kastoy nga gundaway.
nga nalpas ngem awan man lat nagbalin nga realization mo ti panagbiag. Nga kunam, Lord, I gained something from the message tonight. I gained something from my devotion today. I gained something from my trials, Lord. I gained something from this sorrow that I have been through. Kakabsat, digidjay nga wisdom nga ipakita ti apokin ka, ket na may mayat nga amang nga gain. Ngem DJ, may ipanagan king ka digiti amin na gold yan ta Swiss bank. Just try to imagine. What if amin nga gold yan ta Swiss bank, Romel, maipanagan nga maipatawid king ka? Man, carnally, kunam tibagim, I must be very happy. But in reality, you will not be happy, Romel. Your life will be so troubled. Because ti mangted, itipis ket saan nga sanikwa, no di ket wisdom. Ti mangitunda ti biag, itinatal na, ken naragsak, ken makasarak ka itinasayaat, ket saan nga sanikwa nga naindagaan, no di ket wisdom kakabsat. You don't have to experiment on life to be able to understand this. Salita ng Panginoon ito, paniwalaan mo na lang kasi Biblia to eh. Sabi nga ng Bible, wisdom is the principal thing. What is principal? It comes first. Isot umuna kakabsat. Okay? We are told to get it, Proverbs chapter 4, verse number 7. The Bible says, wisdom is the principal thing. Therefore, what is it? What a conclusive word. Get wisdom. Kakabsat, importante nga gagagutay nga trabaho. Ngem habang nga tumataeng tay ti panagbiag, umad-ado, dagiti encounters tayo. Nga no awan kada tayo ti heavenly wisdom, maaros tayo kakabsat. We must be equipped. We must be furnished. We must be nurtured. We must be given the necessary wisdom to face and guide the affairs, the encounters of our life. Dito na testimony ni Brother Ryan Itay, kasano nakakabsat nga mapagbaligyan di gijay nga panubog, gapo ka di gijay sa utiapo nga nagbalin nga realization ti panagbiag na. That is wisdom. Kaya sabi ng Bible, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ganun po kahalaga ang wisdom and understanding. In Proverbs chapter 2, verse number 6, the Bible says, for the Lord giveth wisdom, praise God, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So ano, di kita ipagbaga na nga, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Ito yun. This is the knowledge and understanding necessary for us to handle the affairs of our life. Di may isuggest ko kada tayo kakabsat, let us learn to gain tayo kumakadigiti practical insights from the Word of God. Practical insight. Tingnan na sa unti practical insight kakabsat. DJ, nang dingag kat preaching, nagbasa kat Biblia, nga da mai-apply mo nga insight. Practical, you need to gain. So nga, tikas to yung preaching, listen intently, not only to me, but to the Lord. Kasi I am only a mouthpiece of God. The words that I say, syempre, si kakararag ti pusok nag-preach. Ngem, han nagpapada, amo yung kakabsat, I can preach one topic to you all guys, but with 49 devices tuned in, I believe after this, hindi pare-pareho ang realizations nyo. Kasi iba-iba ang buhay nyo. Iba-iba ang kalalagyan ninyo. Iba-iba ang mga hinaharap ninyo. Pero sa iisang preaching, the Lord can deal with you personally and individually. Don't miss that point. Kailangan nga the realization mo. Gain practical insights from God's Word. That's why Joshua was told to meditate day and night. Now, you might be asking me a question, Pastor, but how can I meditate the Word of God day and night? Do
you mean to say, Pastor, isulat na tugtugawakon ti aldaw kan itirabi? Well, I would answer that in two ways. When you desperately need it, then you need to fast. I-let go di giti da dumang activities mo. I-let go di di pandangan mo. Kat awan ubram no di at tugawam ti agbasat Biblia. Review di giti preaching notes. Tapnon maisuro na katiyapo ti rebeng aramidam ti panagbiag. So the answer to your question is yes. But on the other hand, if you don't desperately need it, like, between life and death, but you know you need wisdom, I would suggest nga, uri di drive ka, DJ panunot mo kakabsat, kat kaslang nanamon na DJ sa uti hapo nga nangagam. Uno dete, dinevotion mo tayo bigat. Kasla ko ba dete kakabsat, i-share ko kanyayo. Hang ko inaramid nga outline deto, itap no ma-preach. I did not make this as an outline to preach. I made it as an outline for me, not for you. For me. For my benefit. Kasi sa bali jag study ti sermon nga dama i-preach. Sa bali jag devotion tap no ma-ministerak itibiyag ko. Because I need to minister myself. Dano na neglect ko mo tibiyag ko kakabsat, kasla timba no na ibusang kat danong anapi ti maitudmut sa bali. So I meditated this not as an outline to preach. Iso nga 2 weeks ang kakabsat. No talaga nga i-preach ko kumagat, hindi pala na i-preach ko dito yan. Ngam intabik eh. Kasi sabi ko, sa akin na to, lesson learned na sa akin to. So you need to meditate. Aglutluto ka, agmeditate ka. Agluglugan ka inta jeep, meditate. You've got to find out what God wants you to realize. Dapat suki-sukim na kunam apo anati kayat mo nga iparealize kanyak iti dayti nga message. Anati kayat mo nga iparealize kanyak kadayti nga verse. In Psalms chapter 1 it says, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Kita yo? 2 times kakabsat nga naulit iti Bible. Day and night. Ibig sabihin, you've got to let the Word of God saturate you. Iso nga, DJ message ko idarabi, ikat may panggap ti edify one another. Kung aktimay sa ije nga point, kat edify one another unto godliness. Kahit nga sawan, masapol nga impluensya antay titunggal may isa nga na Diyosan natat panunot tayo. Nga kadigiti amin na ba, nag-adalata na Diyosan. Nakita yung DJ, may isa nga in record, in post ko kakabsat nga gimatangak dete heart rate monitor ko nga agbabay. Kat heart rate monitor DJ, ngam ko nak Lord, in kwati apo kanya, why not come with a devotion? Nga i-share mo ka, digiti makabuya. Kat nagbaling nga devotion, dete heart rate monitor ginatang ko. Realization. Tapos idinamin sa nga rabi kakabsat. Kat padasat man detoy kunak jak amupay no kasanong operated di heart rate monitor at ati computer nasa di ikabit mo ditoy. Tapno ma-monitor mo di bitag tapusom tapno among di limit mo hamo nga subsobraan ti panag force mo ang bisikleta. Jak mapagplastar. Ket manunga ulit on and off namin adu kakabsat. Sinerch ko lang ro diyan ta YouTube. Taday na search ko kakabsat gayam DJ ikabit mo nga heart rate monitor dito, masapol nga lukatam. Tanga minapay. At the plastic na kakabsat, DJ between the baterya kung DJ computer board na. Di ka nagfunction na ta, dagayang plastic, so you have to remove the plastic. Kat kunak Lord, napindas man na devotion dito yan. Iso nga na there are times nga kararag ng kaslaawan mariknam kasi adabangan, adalapad. O di ba mga kapatid? Adala ta biblical realization mo. So from day to day kunam Lord, anati mabalin ko nga magain nga wisdom. The Bible says, "Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Who among of you is meditating the Word of God every day? I'm not saying nga nag-meditate ka lang iti bigat, but napadasan nyo day jayeng kakabsat, uri magbagnaga kat pag-amwam ta, da ma-realize mo nga banag because you are quoting some biblical scriptures. Uno agit idaka, uno daka JCR, uno do ubraem kakabsat.
Ngayon pag-amuam ta ti Apo kat ada kayat nang ipakita. Kasarsaritam ti Apo. That's number 2. Listen and meditate on His Word. Number 3. How can we have wisdom? This is basic. Number 3. Establish life's verses and stick to it. Sinabi ko sa sarili ko yan. Pero isi-share ko lang sa inyo. Establish life verses and stick to it. Dati pa nagbabay ko kakabsat at the life verse ko ta. Anat life verse ko? The 1 Timothy ko na. Bodily exercise profited little, but godliness profited all things. I need physical exercise. So do you. So ibagat kada kayo kakabsat, ag-exercise kayo. Sabali ti benefit iti mental aspect mo, deta brain mo kakabsat. Deta pa nag-exercise. Kasi kung ano ti Bible, bodily exercise profited little. Isong agwat-wat tayo. Kasi kanyak, I can see nga nagdakkel ti nag-improvean kakabsat iti pa nagpanunot kanyak. Dito pa nag-exercise ko. Sabalit sidap ti panunot ti nakahay ti drugs. Talaga very sharp ti panunot na ti nakahay ti drugs. Ngam sabali di jay natural nga sharp di panunot mo gaputa mayat iti pa nag-circulate tadara. Healthy ta puso. Mayat digi jay veins, digi ta urat ta bagim. Isu nga good flow. But numan pa dati pa nagbabike ko kabsat, ket profited little ko nag-apo. Hangko kayat nga DJ lang profited little ti magain ko ti pa nagbabike ko. Dapat pati jay godliness profited in all things. So what did I do? Pinagbaning ko nga life verse. Turning bodily exercise unto godliness. So nakita yung kakabsat? Siguro, some people could not appreciate what I am doing. That's okay. Hindi naman para sa kanila yon. Para sa akin yon. It's for my good. Tanuhang ko nga i-apply ti godliness ti pa nagbabike ko kakabsat, isok pa ka sidetrack. I tell you, and I tell you also, anyaman nga aramidon nyo ti biyag nga awan life verse na deta kakabsat, ma-sidetrack kayo. Di kayo nga basbasa, no awan verse nga pagtinglan nyo kan awang conviction mo nga verse, ma-sidetrack ka ta pa nagbasbasa. Dagay nga gububra, career people, business people, no awan dagiti sa uti apo, nga conviction kan pagbiyagan tayo, ma-sidetrack tayo kakabsat. Iso nga, ti wisdom tayo, masapul nga the life verse nga pagbiyagan tayo. So I would suggest tonight, like what I did, identify all aspects and areas of your life and begin to put some life verses. Kunam, okay. As a husband, anat life verse ko. Come what may, ti marriage life may, ngam deto iti pagtakturak nga bersikulo kunam. As a father, anat life verse ko. Anyaman ti dumteng nga kari ti pamilya may ngam deto iti pagtakturak nga kasama. Career person, kas may sa nga gububra, kas may sa career person, no matter what happens, ti life verse ko, Matthew 6:33, no kunam, di kad uray anyaman ti offer dantoging ka, apo ko na Lord. Anang arod kat pagbibiyagat ti Matthew 6:33, anan mo deta, no hang kumot matungpal ta Matthew 6:33, kunam mo na, di ngaming kakabsat. Isong ano, awan life verse mo, kat puro lang digita sentiments, digita hugot-hugot lang kakabsat nga personal. Alagat adaamin ti sentiments tayo pero ti kamayatan nga pagbiyagan tayo kakabsat, digito'y sasaw ti Apo. Wise people are men of this one thing I do. Digiti tao nga wise kakabsat kat amuda iti priority da. Amuda DJ panggupda iti amin nga aramidon da. Clear di purpose da kakabsat. Kasla gumaging ka. No agbasa ka, clear baging ka, deta purpose mong agbasa. No alaem deta nga course, maliwanag ba sa'yo kung bakit yan ang pinili mong kurso? Pag nag-apply ka sa isang trabaho, maliwanag ba sa'yo kung bakit yan ang pinasukan mong trabaho? Diba? Kung may opportunity sa harapan mo, at gusto mong i-grab,
Maliwanag ba sa'yo kung ano ang purpose bakit mo igagrab yan? Is it something selfish, self-centered, or is it something that will honor and glorify God? So, kadikiti amin nga turungan kan aramiden tayo kakabsat. Detay life burst, kat isut mangted kada tayo iti direction. Mangitimon di biyag tayo. Di ngamin, amoy di barko kat ada detay rudder na amoy rudder. Detay basit di likod nga mangitimon. Nakadakdakkel di barko kakabsat. Ngam no puligosan di kapitan. DJ manubela na. Okay? Kat agkilo ka kasday, pag-turn left, for example, di rudder, nakabatbatit ng kaya nakakabsat nga iturong di nagdakila barko. Kastamot ti biyag tayo. Uray kasano ka ti maigumpugin ka nga pressure mo nga basbasa. No at the life burst mo kakabsat. Di life burst mo iti mangiturong king ka. Isut mangted king ka iti kapasidad nga makasurvive kan ag-thrive kadeta pa nagbasa. Kadeta pa panagubram ka namin pa. Wise people have persuasions and convictions. Aming nga tao kakabsat, whether Christian or not, nga naangat ti panagbiag na, at the prinsipyo da. Awan tao nga umangat, nga awan prinsipyo na ti panagbiag. Kat ti prinsipyo tayo, iso di kiti bagbagat nga, life verse. As God's people, the Bible is our persuasion. We may be a young, energetic, and vibrant young person. Mabaling nga siga kat young, energetic, aggressive, vibrant, enthusiastic, full of strength, full of vigor, and full of life. I admonish us, live wisely. Templaeng deta kin-agresibong babaan iti sirib nga nilangitan. Navigate through your age in the will of God. Di kiti stages ti panagbiag tayo, i-navigate tayo dahil di kakabsat, nga agda iti pagayatan iti apo. O, kat nagmayat kakabsat nga, di kiti sasauti apo iti pagbiagan tayo, amen? You see that? O, now, for example, in stewardship, anat life verse mo na may panggup ti giving. Kanyak ti life verse ko ti giving kakabsat kat 2 Corinthians 9:8. Proven na yan sa buhay ko. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Iyon unam, di pa nag-abound mo ti good work, kat ti apo kitaan nanto, nga ti biyag mo, han nga kurkurang, no di kat aglap-lapusanan. Kasi pinanunot mo, di pa nag-abound mo iti trabaho iti apo. You see that? Oh. Kat no deta kakabsat iti conviction mo, kat no i-require ti apo deta daging kahamo nga ipaida, mataan nga kat 2 Corinthians 9:8 ta pagbibiyagam. Ngem no, da sa bali nga reasoning ta panunot mo kakabsat. Akat uray anat ti panaka-i-preach ta pulpit, hana dumket king ka, kasi ada bukod mo nga rason maipanggap iti stewardship ti finances. So you need to be under the principle of the Bible when it comes to your finances. O, nakita yung kakabsat? Recently, gaputa, among no medyo bumaybayag ka kagbabay, kaslanghan nga, haan nga conducive king ka ti MTV. Dati bike ko kat MTV, amoy MTV kakabsat. Ha? Mountain bike, ti kahit nga sawan. So, kaduan nga di kita nabayag nagbabay kakabsat, kat ti talagos usaran da, road bike, dati naka-drop bar, dati naka-kasjay. Uno gravel bike. So, recently kakabsat, siyempre, dati savings ko di emergency fund, ngayon pinadas ko't nagurnong-urnong, sa bali nga pa nagurnong nga, man, padasat man ti agurnong nga gumatang iti gravel bike. Oh, muyo kakabsat, nailakok, dati gym, dati pag-gym up ta nga to, ha? Nailakok ni Sir Rohel. Siyempre, tinaitsak. Tapos intabik. Okay, mabalin ko nga pang rugyan dito yung urnong nga paggatang ko ti may sapay nga bike. Oh, di ko ang kakabsat. Nailako kong Pastor Charvinte, bike ko nga may isa. Ginatang na. Apo, siyempre tinaitsak mo na.
Oh, mayat dito. Yan tos adadadaduma nga na inayon. Excited akong kakabsat. Amo yung nakidilti apo kanya. Munti ko na ti apo. Hamoy gatgatang bike deta. I-first fruit mo. No awan verse ti Bible nga pagbibiyagam kakabsat. Anak ko na ay anak, inurunong ko deto. Agtatay sakmut ko na ma, di ba? Ngem gaputa pagbibiyag at 2 Corinthians 9:8. Kat ko na ti apo, hamoy gatgatang bike deta. I-first fruit mo. O, iso nga kakabsat, excited ti puso nga dijay nagrigatak sang kabatit nga inurnong nga igatang ko kumagakabsat iti nasaysaya at may nga bite kat itid ko nga first fruit iti apo. Why? Because of a life verse. Ano sa palagay nyo mga kapatid? Hanto nga tanga sukatan ti apo dayjay? Oh, judge for yourselves. Kung ano ti Bible, give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Di ba kakabsa? Iso nga dapat at the life verse mo. O, at life verse mo di prayer. For me, Ephesians 3:20. God is able to God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. No, daing kararag mo kaya ti apo nga labsan ko na. Iso nga detat i-claim ko na ako agpray ako. Anat life verse ko iti church growth. Oh, di ba? Tatakit nagadunga pakulo tapno lang aggrow ti church. Digiti daduma gikabil dati drum set. Tapno umado ti umay nga young people. Adu nga programa, adu nga pakulo. But do you know what is my life verse? Tapno haanak nga masway kadagiti books on success, how to build a big church, mega church, how to build the largest Sunday school, para hindi ako masway sa maling motivation, mga kapatid. Alam nyo ang ginawa kong life verse? 1 Corinthians 3:6-9. Ikabil mo man. Basa. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Deta ti principle ko ti church growth. Agmula ka, sibugam, ti apot mang paadu. Oh, so it's not my obligation nga pag-grow ti church, ti trabaho, agmula ka nagsibog, iti sa uti apo. That's what I'm doing to you. Kadamuyo kakabsat, with hope and faith in my heart, I believe, daytoy nga effort nga panangikas kasabati sa uti apo kada kayo, ti apon tulatan ti mang-increase deto. Makamuntun ti apo nga mangipag-grow kada ito. Iso ako na verse 7. So then neither is he that planted anything. Hanga di nagmula Hanga di nagsibug no di kat ti Diyos nga nang ti increase. Oh, that life verse ko kakabsat no may panggap iti church growth. Ministry focus. Anat focus ko ti ministry. 2 Timothy 2:2. Mabaling nga ado dagiti activities ngam detoy kakabsat iti core iti leadership. The things that thou hast heard of me, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. What is that? Discipleship. Philippians 1:27 is striving together for the faith of the gospel. And many, 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 many more, kakabsat. Let us aim to dwell on God's will. Don't deviate from the will of God. Stick to it. No may panggap mo ti problema, suffering, apokot adu nga life verse kakabsat, adu nga verses ti pagbibiyagan tayo. Iso nga ipagpagunam-gunam ko, wala, mo ka siguro mong umapay ka, kay daka mo nung umakay pa nga makangkang nagkakan, ay nga ulit-ulit ko dito, anat life verse mo, life verse ka, life verse ka, life verse ka, nga mamuy wabsat, hanak mauma nga mangibaga, kasi amok nga pagsayaatan tayo amin, pagimbagan ti biyag tayo amin, no at the life verse tayo. Amuyo ti may isa nga pakatnagan ti Kristiyano, malipatan nat sa utiapo kakabsat. Na awan nag-amuyo sa totoo lang, awan pagkurangan ti pulpit ti panakaisuro kada tayo. Ti problema tayo. Di tay ngamin imula digiti nga prinsipyo ti biag tayo. Di tay mo laglagipon. Iso nga tunog fail tayo, don't blame anything. I-blame tayo ti sarili tayo kaputa di tay mo linaglagip digiti sa utiapo. Ngam numan dumteng iti panagproblema sa piring katag kapoy tayo ket malagip mo nga sublianan dagiti sa utiapo. You did a good thing. Because dayjay iti mangtulong king ka nga malasatam dagiti nga bambanag. Amen? Oh. Would you like to hear some more? Number 4 kakabsat. How to have
wisdom. Number 4, practice prudence and discernment. Practice prudence and discernment. Oh. Consider your ways. Haste makes waste. Kung di pagsasao kakapsat. Be cautious. Anat ka na sa be cautious. Agan-anad. Agtantanan. Amen? Oh. Baliwag to nga i-discuss dito, but let us move to number 5. Number 5, kakapsat. Get good counsel. Importante dito. Get good counsel. Learn from the experts. Kung ano kwamot ti secular. Learn from the experts. Oh, watch the champions. Buyaam di gid champion how they play, how they do it. Because that's a counsel. But get good counsel. In Proverbs chapter 11 verse number 14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Get the help of good counselors. Letter A, godly counselor. Masapol tayo dagiti godly counselor ti panagbiag tayo. Why? Ito yon. DJ godly counselor, mabalin nga hanaka ma-advisean ijay expertise nga masapol mo ti knowledge, but eto ang maibigay ko sa inyo. Godly counselors have both, kabil mo na boss. Ayan. Godly counselors have both good motive and practical experience of the Word of God. Mabalingan na maibagaging ka, kasi kung pa-advise kayo, kanya kat, I would admit kakapsat kat I am not a know-it-all person, I am not omniscient. Oh. Nagpa-advise kayo kanyak, maipanggap ka dagiti career, maipanggap ka dagiti awan ado nga maibagag, at dadaman siguro sa gabatit nga timabaling ko nga mai-provide kakapsat kat godly reminders. Pamalagip nga na Diyosan. Because digiti nga godly counsel, kat mangtad iti good motive kan practical experience of the Word of God. So you need godly counsel. Not only that, you need the experience and the expert. Go to the expert. So ako nagkadadigitay may agpa-counsel. Pastor, kunana, ni Cindy J. nagpa-counselan, tinaminsan ni Nikonsa. Uno ni JM. Data ni JM. Anat alam nga course. Kung tay agsima na kumapastor. Kunana, guray ka. Message sam ni Tito Adrian kasi season, siman isuna. Damagem no mayat no anat makunana kadeta nga banag. Because they've been there. Yung aming kakabsat, dete ko na natin may sagot, Pastor, ti karkararag kung nga course kad engineer, civil engineer. Yung kakasarita ni engineer dino no anat makunana. O may niniko kanya, Pastor, ti alaag kad architecture. No anak ko na, kasaritam ni Architect Romel. Nakisaritam mo't laging ka, Architect Romel? Yes? Masidag niniko king ka. Inga kini Architect Romel, damagam ti pros and cons, damagam iti ins and outs na deta, assessam nga nasayaat no kaya ta kapasidad mo. Siyempre, dati apo nga tumulong, pero practically, kunano di Bible, which of you shall intend to build a tower and do not count the cost, kunana, ni Apo Jesus? Patakder ka torre ka, di ka binilang no kaya, tabagan no inrugim, dimnal pas, agbaling kanto nga nakakatawa, kunana. Sino ti mapan makigubat nga di na-assessan, di ka bigsat kalaban na, no kaya na, tabaka no hampay nga nakagudgudwag at mapanagi baon iti representative kut kunana, we surrender. Gusto ko na, go to the expert. Ingka ka DJ tao nga makaammo ka deta nga sitwasyon. Agpa-advise ka king kuana, tapno ma-assess mo no kayam. No, kwaso nga, hanga detay, kayat mo latan. Kalatin na minsan, adada nagpa-advise kanyak nga single professional. Pastor, gumatang agtilugan ko na na. Yan. Nagmayat ata inyo man na. DJ ti blessing. Ayan kakawsat, inyo man na. Kat kunak, alagat hanak yung expert nga, adumat experience ko ti luglugan. Nang runa deta may panggap ti amortization. Di ba kakawsat? Di pa nagbaybayat ti monthly. Nung nga luglugan ti alam. So ti isa ludsod ko keng kuana kunak, okay.
Ipakitam kanyak ti monthly income mo, ipakitam ti monthly expenses mo. Di ti bagat king ko na. Kat inted na kanya kakabsat, kat kunanay di sendan. Pastor, thank you, ta gyaman at ti apo ta inyo mang cooking ka. Kat amom kunana, habang asesek, kat kayat ko ti maddan ti logan, ngam hampay nga kaya, kasi dati budget ko kat awan. O, di ba? Di kat wisdom di jay kakabsat. Get good counsel. Amen. Oh, Job 12:12. Anak ko na Job 12:12. Job chapter 12 verse number 12. With the ancient is wisdom, and in length of days understanding. Anat ancient? Digitay ko kakabsat, digitay nagkakauna nga lalakay. Ancient, tigit na nga sa word. Length of days, ano kaya na nga sa word? Digiti amang pay nga datyur about ti daga. Adda kadakwa dat na isang sangayan nga pan nakaawat. Iso nga, di tayo laglagi, dawon kakabsat ti umasidag. Iso nga moyo, di tayo church tayo, adult lalaki kan babagat. Give them your high regard. Dati diba kada tayo kakabsat. As your pastor, hangkong dati i-focus unay itikwate ka, digiti older adults. But they have my high regard. They have my high respect. Kakabsat. Gapot amok nga napintas ti panangisuro ni Pastor John kadang. Hana nagkurang ni Pastor John ti panangisuro ka digiti older nga adults tayo diti church kakabsat. Iso nga ti pokpokosak itagat da kayo. Ken digiti younger. Kasi noan niya digiti prinsipyo nga insursuro ni Pastor John, masapol nga maisuro mo't kada kayo. Maisuro ka digiti younger ngem kada tayo kakabsat. But give them your high regard. Do you know why? Because with the ancient is wisdom, and in length of days is understanding. The aged represents experiences of life's realities. Digiti kapadasan dati realidad ti panagbiag. Those experiences make them expert. Oh, nakita yung kakabsat. Iso nga, iso nga dati tinagmayat kakabsat. When you have both skills in one person, make him your best friend. No daking kwa na iti godliness, kana daking kwa na iti kinasiri, may papanti practical na panagbiag, make him your best friend. You need that person to guide you the rest of your life. There are times nga deta nga tao agsarita ti pakasaktam, ngam i-take mo kakabsat. Kasi no panawam ket tay maag ti kay kayat mo nga kunan. Takay i-advise na kanya. Ket tay maag ti kay kayat mga dinggan kakabsat. Agat irubo na iti panagbiag tayo. Amen? Oh. Iso nga gyaman nak iti apo kakabsat at the patriarch tayo. Amen? Iso nga rumbeng na laeng ngayon to no Sunday, by the grace of God, akat i-honor tayo not only kakabsat as our pastor emeritus, but because of his stature as a patriarch. The stature na kakabsat. Pastor is una, yes. Pastor emeritus natin siya, yes. Ngam the stature na, the age na kakabsat, comes with it wisdom and understanding. For that, we must be thankful to the Lord. Amen?